kembali lagi di Sahabat Unik Yoi. Wow, ada apa itu teman-teman? Ada Spiderman dan ada Doraemon teman-teman. Mana mereka baru teman-teman? Oke teman-teman, ayo kita jalankan teman-teman. Jalankan teman-teman. Aduh. Ada apa teman-teman? Mantul teman-teman. Ada ondel-ondel teman-teman. Ada berapa tuh teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan di bawahnya ada Vespa mini bebek teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, kita pindahkan teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada ondel-ondel mini yang berwarna putih. Oke, kita pindahkan teman-teman. Ada tempat kardus teman-teman. Oke teman-teman, kita pindahkan ke sini teman-teman. Ada kardus. Ada ondel-ondel warna putih teman-teman. Kita pindahkan teman-teman. Ada lagi warna putih teman-teman. Mantul. Kita pindahkan. Di sini ada lagi ondel-ondel warna merah teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, mantul teman-teman. Kita pindahkan ke kardus teman-teman. Mantul teman-teman. Di sini juga ada lagi ondel-ondel yang berwarna merah lagi teman-teman. Kita pindahkan teman-teman. Udah, kira-kira ada apa teman-teman di dalam kardus tersebut teman-teman? Ayo teman-teman, kita buka teman-teman. Mantul teman-teman. Ada ayam dan ada anak-anaknya teman-teman. Anaknya ada 3 teman-teman. Mantul teman-teman. Ayo kita pindahkan teman-teman. Anak ayamnya teman-teman dan ayam-ayamnya teman-teman. Kita pindahkan. Mantul. Kita pindahkan. Kita lihat teman-teman, ada apa lagi teman-teman di pohon teman-teman. Wow. Mantul teman-teman. Di atas ada balon teman-teman. Ayo teman-teman, kita pecahkan teman-teman. Kira-kira isinya apa ya teman-teman? Ayo kita pecahkan. Waduh, mana isinya teman-teman? Mental teman-teman. Kita cari teman-teman, kemana isinya teman-teman? Wah, itu dia teman-teman. Ternyata isinya adalah ikan teman-teman. Ikan sat dut. Ikan sat dut. Ikan sat. Kita pindahkan teman-teman nih. Oke teman-teman, sekarang Vespa manual kita ada 3 teman-teman. Oke teman-teman, kita jalankan lagi teman-teman. Vespa manualnya teman-teman, langsung 3 sekaligus teman-teman. Ada tembakan, ada 3 teman-teman. Oke teman-teman, kita lewatkan teman-teman. Vespa manualnya ada 3 teman-teman. Kita berangkatkan teman-teman. Nabrak teman-teman. Mantul teman-teman. Ada banyak banget teman-teman. Di sini ada lagi Vespa manual teman-teman. Ada anjing teman-teman, dikelilingin sama binatang buas teman-teman. Mantap teman-teman. Lihat ada apa aja teman-teman. Ada singa teman-teman. Oke teman-teman, kita pindahkan teman-teman. Di sini lagi ada zebra teman-teman. Kita pindahkan teman-teman. Di sini ada jerapah teman-teman. Mantul teman-teman, jerapah. Kita pindahkan teman-teman. Ada badak teman-teman. Kita pindahkan teman-teman. Lihat lagi ada macan tutul teman-teman. Kita pindahkan. Ada lagi harimau teman-teman. Kita pindahkan. Apalagi teman-teman. Mantul teman-teman. Kita lihat teman-teman ke atas. Ada apa lagi teman-teman kira-kira ke atas? Wow. Mantul teman-teman. Ada balon teman-teman. Ayo teman-teman, kita pecahkan balonnya teman-teman. Kira-kira isinya apa teman-teman? Waduh, mental teman-teman. Itu apa tuh teman-teman? Wow. Isinya ikan lagi teman-teman. Ikan sat dudut. Kita pindahkan teman-teman ikannya. Oke teman-teman, Vespa manual kita sekarang ada banyak teman-teman. Kita pakai salah satu saja teman-teman. Kira-kira kita pakai apa teman-teman? Kita pakai anjingnya saja teman-teman. Ada jembatan lagi teman-teman. Yang ini kita pindahkan teman-teman ke dalam kardus teman-teman. Spiderman-nya kita pindahkan. Dan juga ini Doraemonnya kita pindahkan teman-teman. Oke teman-teman, ini juga kita pindahkan teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita lihat di batang ada pohon teman-teman. Siapa tahu ada petunjuk teman-teman. Kita ikutin teman-teman pohonnya. Kira-kira ada apa teman-teman di atasnya? Siapa tahu ada sesuatu teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Apa nih teman-teman? Ada ninja, pura-pura ninja teman-teman. Mantul teman-teman. Ayo teman-teman,
Kita pindahkan teman-teman ke sini teman-teman. Mantul teman-teman. Teman-teman kita lihat lagi di batang yang satu ini lagi teman-teman. Kira-kira isinya ada apa ya teman-teman? Kita lihat teman-teman. Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Mantul teman-teman. Ayo kita pindahkan teman-teman ondel-ondelnya. Mantul. Satu kita lihat ke atas lagi. Mantul teman-teman. Ada ondel-ondel lagi teman-teman. Kita pindahkan teman-teman ondel-ondelnya teman-teman. Mantul teman-teman. Di sebelahnya ada lagi batang nih teman-teman. Ada batang pohon. Kita lihat di atas kira-kira. Di atas kira-kira ada apa teman-teman? Wow. Ada topeng ondel-ondel teman-teman. Mantul. Kita ambil teman-teman. Di atas ada lagi. Wow, ada lagi teman-teman. Topeng ondel ada topeng ondel-ondel lagi teman-teman. Ayo teman-teman, kita ambil teman-teman. Mantul teman-teman. Ada dua topeng ondel-ondelnya teman-teman. Kita pindahkan teman-teman. Satu lagi teman-teman. Susah nyangkut. Aduh. Teman-teman, kita pindahkan teman-teman. Topeng ondel-ondel. Mantul teman-teman. Ada banyak teman-teman. Oke teman-teman. Testa manualnya kita jalankan lagi teman-teman. Wow, ada apa teman-teman? Wow, ada ondel-ondel nyak babe teman-teman, dikelilingin sama popit teman-teman. Mantul teman-teman, banyak banget popitnya teman-teman. Kita pindahkan teman-teman popitnya. Ada popit apa aja teman-teman? Wow, ada popit dinosaurus teman-teman. Kita pindahkan teman-teman popit dinosaurusnya teman-teman. Ada popit es krim, kita pindahkan. Ada popit pink, kita pindahkan teman-teman. Ada lagi popit kuda kuning. Ada lagi popit ananas. Ada lagi popit wow. Ada lagi di belakangnya lagi nih. Wah, ada popit kaki, kita pindahkan. Ada lagi teman-teman popit kupu-kupu, kita pindahkan. Wow, mantul teman-teman. Ada ondel-ondel nyak babi teman-teman. Mantul teman-teman. Nyok kita nonton ondel-ondel nyoi. Mantul teman-teman. Ada ondel nyak nih teman-teman, warna putih teman-teman. Mantul, kita pindahkan teman-teman ondel-ondelnya teman-teman. Wow, kira-kira ada apa lagi teman-teman di batang pohon ini teman-teman? Kita ikutin lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wow, ada apa tuh teman-teman? Ada anjing teman-teman. Mantul teman-teman, nyangkut di atas teman-teman. Kita ambil teman-teman. Kita pindahkan teman-teman. Mantul, ada anjing. Kita pindahkan anjingnya. Wah teman-teman, kira-kira ada apa lagi teman-teman? Sepertinya sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman video dari Unik Yoi. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Dadah teman-teman.